Sehatra ny kanto ndraiky kosa anandratra avony mozika salegy izay mozika gadona mampiavaka ny amin'ny faritra avaratra ny nosy indray indray-mbavy elina izay no afantarany maro azy raha tokana mpiantony mozika ny tao anatin'ny taona maromaro lasa zay zava-baovao tanteraka no entiny ao anatin'izao fiverenany zao. Ny vaovao fiverenako zao misehatra zava-kanto de mikarakara album zegny zay jeu amin'ny tariky indram-baly sady magnomagna raha vaovao koa zegny agnatin'ny tarikinay ao zegny. Efa mivoaka lisa vao ivoaka ve le album io? Le album mbola tsy mivoaka fa misy raha zay agny titre anazy io laisse-moi tranquille zay ny titre ny hira io de igny zany ny titre album zao zegny laisse-moi tranquille fa efa ivoaka tsy ho ela. Inona no gadona mampiavaka ny tarika Ndram-bavy? Ny gadona mampiavaka tariky Ndram-bavy Elina zay manko tariky avavaratra ka tsy maintsy mibazy salegy foagna zay satria zegny mahavaratra zay zegny mafanafana fa misy gadona maromaro koa zegny agnatiny io fa ny salegy antakaragna io zegny ny tegna masana eo zegny. Taparana agnaty 3 pas, zana angiso, nivadiky nanjary 4 pas, 5 pas, 6 pas, ma zaloso avalo.